bavandimwe banyamurenge, ni ngombwa ko tuvuga ukuri tutarobanura amagambo. Abanyamurenge ni abanyekongo, nta mpaka, nta gushidikanya, nta kubagira abatagira igihugu. Birababaje cyane kubona ko hari abagerageza kuduteranya, bagashaka gutuma abanyekongo bapsinagazanya hagati yabo, bagashyiraho urwango, bakagenda bakoresha ibijyanye no gutesha agaciro bamwe mu bandi. Ibyo ni ibintu bidakwiye kandi ntabwo tugomba kubyemera na rimwe. Hari abavuga ko abanyamurenge ari abanyamahanga, nyamara baba batuye muri Kongo, bafite ubwenegihugu, bakaba ari abanyafurika kimwe n'abandi bose. Ibyo tubyamagane ku mugaragaro. Ndashaka kubabwira by'umwihariko umuryango w'abanyamurenge ntimwemere ko bababwira ko muri abanyamahanga mu gihugu cyanyu. Reba urugero rw'abanyakasayi, reba urugero rw'abavandimwe bacu bo muri Ekwateri. Nta na rimwe mwigeze mwumva bavuga ko ari abanyabyaha, ko bakoze amayeri yatandukanye harimo y'uburozi, cyangwa se ko bateye igihugu cyabo. Ariko uyu munsi hari abagerageza gukwirakwiza inkuru mbi, bakavuga ko hari abanyekongo bafashwe intwaro bagahunga igihugu, hanyuma bakagaruka bashaka kugihungabanya. Ibyo ntibyemewe na gato. Niba koko turi abanyekongo b'ukuri, tureke kugirira nabi igihugu cyacu. Tugomba kugikunda, tukakirinda, tukagishyira imbere, kuko nanjye ubwanjye nabibonye n'amaso yanjye. Mu bitaro bya gisirikare nahabonye abasirikare bakomeretse bikomeye, bakomerekeje barwanira igihugu cyacu, batanze amaraso yabo ku bwa Kongo. Uyu munsi rero uwakora igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gusenya igihugu ntazahabwa uburenganzira bwo kwitwaza ubwenegihugu. Igisirikare, igipolisi n'ubutabera birahari, bigamije kurinda abaturage n'igihugu cya Kongo. Niba hari ibitagenda neza mu butabera, niba hari ibitagenda neza mu gisirikare, ntibivuze ko dusenya igihugu. Dukosora ibigenda nabi, ariko tugakomeza kubaka igihugu cyacu. Ubutumwa nahawe nubwo kugeza ku bavandimwe n'ubu bukurikira: mumenye ko igihugu ari icyacu twese, tugomba kugikunda kimwe nk'uko tukigirira urukundo natwe ubwacu. Amaraso menshi yaramenetse muri Kongo. Igihe kirageze ngo duhaguruke ayo makimbirane dushyire imbere, duhagarike amakimbirane, dushyire imbere inyungu z'igihugu cyacu, twubake ubukungu. Iterambere rya Kongo rifite umwanya uhagije mu bene gihugu ba Kongo bose. Reka tureke kwangana, reka tureke kwicana, duharanire amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Murakoze. Uyu ni Perezida Kisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asobanura ibijyanye na kesi y'abanyamurenge. Ariko kuri ubu urugamba rwo rurakomeye kandi rukomeje guhitana abana ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Roko Informa ziratubwira ko mu bice bituyemo abanyamurenge ibintu bizakomeye. Byifashe gute? Operasiyo zikomeye ku mpande zombi, ariko maginga igikuba kiracitse ku rwego rwo hejuru, mu gihe n'ubundi bigaragara ko hari impinduramatwara ku ma operasiyo agiye atandukanye. Nakubwira nko ku ma axe agiye atandukanye, ama operasiyo mu mujyi wa Uvira, operasiyo muri teritwari ya Fizi mu misozi ya Minembwe, operasiyo Baraka, operasiyo Karemi. Birakaze. Magingo icyo nakubwira nuko habaye impinduramatwara ku mpande zose. Nuko ubu Tanganyika Baraka ari ibicika, ariko igiteye ubwoba n'uburyo noneho haba havumbuye uburyo bwiza bwo guhanura ibikoresho, navuga nk'amadrone, indege z'intambara z'ihuriro rya FARDC. Ibi byatangiye kugaragara ko M23 yaba koko yaramaze kwiga uburyo bw'imicungire y'ikirere ndetse n'uburyo bwo kubonamo izi ndege zinyaruka cyane z'intambara z'ihuriro rya FARDC. Mu mujyi wa Uvira habaye ibicika cyane, ndetse indege bahanuye
ikaba yarateje ikibazo cyane ku mato yagwiriye by'abaturage, ukabona ko hari ibyo yahombeje, ndetse binagaragara neza ko bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru kuba M23 yaba yafashe impinduramatwara ndetse n'uburyo bwiza bwo kuba barebera buryo hamwe y'ukuntu bacunga umutekano ku buryo bukomeye. Intambara ikomeje kwisukiranya mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane hano za Rwitsankuku. Intambara ikomeje kuba nyinshi ku rwego rwo hejuru, ni ibicika ku makisi agiye atandukanye, ariko Rwitsankuku yo igiye kuzaba ikibazo cyane ku rwego rwo hejuru, kubera yuko ho hakomeje kugaragara intambara karundura y'ingabo z'u Burundi ziri gukora ama operasiyo. Ubu magingo ya kuri Poezeho hakaba haravumbuwe indake abarundi bamaze gucukura, ariko bikaba bikugorana kubakuramo ngo babamaremo bitewe n'uko bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuba bashakisha buryo ki babirukana nk'uko basenye ibirindiro byabo n'ubundi muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ariko magingo aya biragoranye cyane kuko ingabo z'u Burundi zacukuye indake hano kuri Poezeho, mu bigaragara ko bikomeye kandi bishobora kuzagorana kuba babasha gutsitsura M23. Bigaragara ko nayo ifite imbaraga, ariko bamaze kugenda babakoramo. Intambara iri kugenda yisukiranya yiyongera bitewe n'uburyo iri huriro rya FARDC ryahinduye imirwanire. Nakubwira ko nyuma y'aho FDNB bayinenze cyane bagahindura abasirikare basa nk'aho batyaye cyane, kandi basa nk'aho ari kuri misi ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Bamwe muri bo bari banze kurwana, ariko magingo aya abari muri ya misozi miremire bo bafite gahunda ikomeye yo kuba bagira uko bagenza rwose kugira ngo bongere bisubize ibirindiro byabo bari barafashe muri ya misozi ya Mikarati. Magingo aya urugamba anavuga ko ruri muri Bibogobogo hano Rwitsankuku. Urugamba ruracyakomeye kandi rurakomeje, aho rusigaye ruba buri gihe, ntihakibaho gutanga agahenge hagati y'ihuriro rya FARDC ndetse na FDNB n'abamayimayi ndetse na Twirwaneho ndetse na M23 ibaha support. Birakomeye cyane, biragoye kuba bizashobokera M23 na Twirwaneho, kuko aha kuri Poezeho bahashikoze indake bishoboye kuba byagorana cyane kuba bazibakuramo, cyangwa ngo abasenye ibi birindiro basa nk'abakoze mu ndake zikomeye cyane bubatse. Biragoye cyane rero kuba babasha kubakuramo, ariko reka tubihange amaso, natwe turahababereye. Intambara yo ni umuriro, birakomeye, biragoye ku baturage. Abaturage bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, abenshi bafite ikibazo, benshi nakubwira yuko nk'aha habereye intambara hari ibicika, benshi barapfa. Ariko nanone igikomeje guteza ikibazo nabo wazarendo bakomeje gukanga abaturage ku rwego rwo hejuru. Noneho bari kubabwira ko bagomba guhunga kuko bagiye kugera mu bice n'ubundi M23 irimo. Akenshi na kenshi nakubwira ko abenshi baba bari muri izo quartier. Hari abavuga ko n'ubundi bagiye kuhagera bari muri quartier bagatera ubwoba abaturage barwaye ikahamuka. Ubwoba ni bwose mu bice n'ubundi M23 yafashe, ariko irimo irabizeza ko n'ubundi bakomeza kugenda babacungira umutekano. Nyuma y'aho bahanuriye indege, urabona ko umujyi wa Uvira usa nkaho watuje neza. Bigaragara ko batangiye kugira icyizere kuba umutekano wongeye kugarurwa ku mahoro ndetse no kwituze, nyuma y'urwikango rukomeye rw'uko
n'ubundi umujyi bari bazi ko ugiye kwigarurirwa na FARDC, kuko M23 yari yavuze ko bavuye mu mujyi. Urumva ko nyine bakoze igikorwa kigaragaza ndetse kibatanga gasopo ku ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, tutibagiwe ingabo z'u Burundi zifuza kujya mu mujyi wa Uvira, kandi nakubwira ko ari process ndende ikomeye yo kuba babasha kwigarurira uno mujyi ku rwego rwo hejuru. Nakubwira rero ko ku yandi max y'urugamba Makobola ihuriro rya FARDC rirashaka kubita inshuro 23, kuko bavuga ko ari zo nzira nzima zo kuzatuma abapushinga 23 bagafata umujyi wa Uvira, kugira ngo barebere hamwe buryo ki ibyo bagiye bizeza Perezida Kisekedi ndetse na Perezida Neva w'u Burundi ko babisohoza, nyine bagahita aberekana ko amafaranga baba haraye ukuri, kuko abacanshuro ndetse n'abasirikare bari kuri misiyo ikomeye cyane yo kugarura umujyi wa Uvira. Nakubwira ko uno mujyi wa Uvira urimo ubutunzi bukomeye bwa Perezida w'u Burundi, aho hari aho ibigega bya essence na mazutu. Ibi bikaba byarateje igihombo cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane muri uno murwa Bujumbura, aho ibi byose ama essence ndetse n'ibiki byose n'amazutu byaturukaga muri no mujyi wa Uvira, kandi n'ubuhahirane mu bigendanye n'imicururize, imibereho ya buri munsi. Nakubwira wenda usibye no ma business y'aba bayobozi bakomeye, sibo gusa, harimo n'abasirikare bakomeye bafitemo ama business, si icyo gitoro gusa, ahubwo n'ibiribwa, imiceri, biki ibintu byose by'ibiribwa byasaga nkaho biva muri uno mujyi. Akaba ariyo mpamvu ubona yashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo arebere hamwe buryo ki basubiza inyuma M23. Ni mu gihe bitazigera bikunda ndetse bitazigera binashoboka, kuko M23 nayo yararubiye ivuga ko igomba kuzabanza ikareba buryo ki k'amasezerano yubahirizwa bo bashaka yiduha, kugira ngo bigende neza. Ibyo nibyo tugenda tubwirwa n'abatari bakeya mu bo batora bayobora amakaritsiye, iyo batanga ihumure, iyo bagira gute, usanga n'ubundi baba batubwira ibintu byinshi bikomeye cyane, kandi bagaragaza neza ko impamvu iyo babajijwe nko mu nama atari ku bundi ingabo z'u Burundi kuki zijandika muri iyi mirwano, nuko bagenda badutangariza nyine bavuga ko n'ubundi ingabo z'u Burundi zijandika muri ibi zigahohotera abaturage, ndetse ugasanga bamwe bakabagize uburenganzira mu gihugu cyabo ntibabubona, ugasanga nyine mu bintu bituma iyi M23 bitazayikunda yamaze kubona umugambi w'u Burundi muri iriya Sud Kivu ku rwego rwo hejuru, ndetse abo bakavuga ko nta kibazo guhahira muri kariya gace, ariko hagakwiye kuboneka umutekano udatejwe imvururu, n'aba baroherejwe n'aba bakomeye bo mu Burundi baba baraje kureba ama business. Urumva ko ngo umutekano bawica nyine, kuko uhagarakiye ngo ningwa avoma. Ibi bikaba byaratumye nyine M23 nayo ifata umwanzuro ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Maginga ya bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko bitazashobokera leta y'u Burundi, kuko n'ubundi bamaze kuvumbura umugambi wabo. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibi byose byateje ibihombo ku batari bake, usibye na perezida ndetse n'abakomeye muri biriya bice. Nakuvuga ko n'abakora ubucuruzi buciriritse abenshi bapagasirizaga muri uno mujyi wa Uvira ukomeye cyane, baturutse ku mupaka wa Kavimvira, ku buryo byasaga nkaho bitunze imiryango yabo. Urumva ko ubuzima bwahagaze ku mpande zombi ku rwego rwo hejuru. Tujye ibaraka, ubwoba ari bwose cyane ku rwego rwo hejuru. Imirwano ikomeje kugenda ayenyegezwa hagati y'ihuriro rya FARDC ndetse n'ingabo za AFC mu buryo bukomeye cyane. Bikomeje kugaragara ko gahunda ikomeye n'ubundi ari iyo kuba
bakuramo Baraka bakaba bakwerekeza i Karemi. M23 ni mu gihe kandi FARDC yo ikomeje kwavansa urugamba kugira ngo irebere hamwe buryo ki basa nkaho n'ubundi basubiza inyuma iyi M23 kuko bakomeje gutotwa bababwira ko amafaranga bagiye babishyura ndetse no ku buryo bashatse ko hari ibikorwa mu bintu bitandukanye byakabaye bifite gahunda ifatika ndetse n'igitekerezo cyiza cyo kuba bakabaye bakora kuko ibikoresho babifite ndetse bagatanga n'icyizere kuri abo baperezida babahaye misiyo ikomeye kandi barabahaye byose byabo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'amafaranga bahembwa ni urufito. Ariko icyabateye kutaba bakubita M23 ni ukutumvikana ndetse n'ubusambo bagira kuko abacashuro abamayimayi ndetse n'igisirikare cya FARDC kugira ngo bazahuze biba bigoye, ariko iyo bahuje ubona ko hari umusicyo bimara kuko birukana M23 kuko mu buryo bugaragara ukabibona. Ariko magingo yabirakaze ku rwego rwo hejuru, ni mu gihe kandi usibye n'abasirikare ubwabo n'ubuyobozi bugiye butandukanye muri ibi bice, haba muri no ntara ya Sud Kivu, navuga mu ntara ya Tanganyika, navuga no mu ntara ya Katanga, abayobozi babo nabo ubwabo ntibabifitiye icyizere kuko ubu nakubwira ko mu ntara ya Katanga ubwo bari bwose cyane kuva haba impanuka barasa ubwato, ubwo urumva bwarashwe n'ubundi n'indege za Kisekedi ndetse bakaba baravugaga ko rwari urwikango rw'uko ubwo bwato bwaba ari ubwa M23 yabarageze hano mu ntara ya Tanganyika nk'uko biba bihagaze. Ariko abenshi n'ubundi nubwo bavuga ko yaba baragezemo uko byagenda kose, aba bahungu bashobora kuba baragezemo barimo baveya bareba umujyi uko umeze ndetse bamenya na gahunda uko zimeze n'uburyo bajinjirira umujyi bitabagoye. Ni ikintu kigaragaza neza ko iri huriro rya FARDC risa nkaho haba ku ruhande rw'abasirikare bari ku rugamba, haba no ku ruhande rw'ubuyobozi bo ubwabo nabo batigiriye icyizere nyuma yaho n'ubuyobozi busa nkaho bwaciye igikuba muri no ntara ya Tanganyika iri kure cyane yaho M23 yafashe, aho ubwoba ari bwose bavuga ko M23 yaba iri mu nzira n'ubundi yo gufata iyi ntara ya Tanganyika anayikungahaye ku bucuruzi ndetse n'amabuye y'agaciro. Ubu rero mu bigaragara urumva ko n'ubundi umuturage uri muri ibi bice niwe uhura n'ikibazo kuko iteka n'iteka bisa nkaho bamubwira ko n'ubundi hari intambara, agasa nkaho nawe atangira gufata utwangushye. Nakubwira ko abawazirendo aribo basigaje ikibazo gikomeye cyane mu makaritsiye yose, aho bo bagenda babwira abaturage ko n'ubundi bagiye kuhaza ndetse bakaba muve mu nzira hagiye kuba imirwano, ugasanga abaturage n'ubundi bakomeje kugira ubwoba bakagenda bimuka. Niyo mpamvu ubona umutekano aba ari muke, ariko icyizere biri gutanga nakuvuga ko nko mu amasatire menshi yo muri teritwari ya Fizi ari mu biganza bya M23 bitanga icyizere ko n'ubundi vuba bidatinze udusantire duke ndetse n'umujyi wa Baraka ushobora nabo kuhita bawigarurira. Umutekano noneho ugasa nkaho ugaragara muri izi karitsiye zimazemo imirwano ikomeye cyane. Benshi batangiye kuvuga ko ahubwo imirwano yaba ari bwo igiye gutangira neza, kuko iri huriro rya FARDC ndetse n'abambari bayo bahawe misiyo ikomeye kandi babaha ibishoboka, babaha amafaranga, babaha byose nanone. Ariko ikindi kigaragaza ko urugamba ruzarukomeye nuko M23 ishaka kuba yarabonye ibikoresho maginga ifite ibikoresho ku bigendanye n'amato, bafite amato anyaruka y'urugamba, bafite byose mu bishoboka byose. Ni ikigaragaza neza ko bisa nkaho n'ubundi urugamba bamaze kwitegura kuri mpande izo arizo zose, haba kuri AFC haba kuri FARDC, barasa nkaho bamaze kwigana ndetse bamaze kwitegura kugira ngo barebere hamwe buryo ki buri ruhande rwagera ku ntego zihaye. Ariko biragoye cyane, nakubwira ko n'ubundi mu bigaragaza ko bigoranye
ni uko abaturage bamwe bamaze kuvumbura gahunda ya M23 bakaba bashaka kujya kuyishyigikira. Nakubwira abo mu bwoko bw'ababembe, abafurero, abo bose urabona ko n'ubundi bamaze kubona ko ibi bintu, iri huriro rya FARDC baba barimo n'abawazarendo baba basa nkaho bari mu bikorwa bitari byiza byo kwica abaturage, kubasahura ndetse n'uburyo butari demokarasi. Ibi bikaba bigaragaza neza ko M23 cyaba ari ikimenyetso cyo gutsinda FARDC. Burya iyo uri ku rugamba abaturage bakumva biba byiza cyane, kuko isaha ku isaha bashobora kugenda bagufasha, nk'uko n'ubundi impamvu magingo yatwirwaneho ikiriho ifashwa n'abaturage. Impamvu bakomeje kugenda bashenjagurwa n'urupfu ni uko baboherezamo amadrone akaba ariyo abacucuma. Naho ku bigendanye n'imirwano amaso ku maso bijya bigora cyane iri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abafatanyabikorwa Mayi aba FDLR. Bihita bigaragara neza ko n'ubundi imirwanire yabo ari mikeya, uretse ino systeme bakoresheje yo gukoresha amadrone agiye kuzamara abantu muri ino Sud Kivu ku rwego rwo hejuru. Ngayo nguko rero reka turekere aha, ubundi dukomeze tubakurikiranire imirongo y'imbere ku mirongo y'imbere, ariko imirwano n'ubundi irenyegejwe. Nakubwira ko ahantu hari imirwano isigaye iba kuva mu gitondo kugeza nijoro mpaka ugaproronja, nakubwira ko ari za Rwintsankuku, aho kuri Puezero bashyizemo indake zikomeye cyane z'abarundi, nyuma y'aho birukanywe Mikarati. Kuri Puezero niho hari indake z'abarundi, nyine niho batera baturutse. Nakubwira ko no mu gace ka Bibogobogo naho ari ibicika, intambara ari yose, mu gihe utundi duce tugiye dufite umutekano uboneye. Ubwo nakubwira nanone Makobra ya kabiri ko FARDC ikora mu operasiyo akomeye kugira ngo irebe buryo ki yakwisubiza ino Makobra ya kabiri, na mu gihe na M23 iba iryamiye amajanja. Ngaho nguko rero reka tubifuriza amahoro y'Imana. Tuzadusubira nk'uko twasezeranye ko tuzajya tubaha amakuru yizewe kandi agezweho mu bice bigiye bitandukanye hano muri Sud Kivu aho duherereye.